Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Wa avel whaatawa al Parliament o Samoa il wala aulia pa ia. Mai le whaauina o le tofinga Archbishop Aki Epikopo Father Moses Vito Liotui. Ua tolo po aila na fono mo le so matai au lua ma le lua tolu au kusto lua o lua wha. O sa o le whaauina o le tofinga mawalunga le Kalesia Katoliko Roma I Samoa. Le fionga Aki Epikopo Moses Vito Liotui na moli mawina ile sauninga o le ava. Ilo nafi o anga o sa fotua na nafi le malaya le Kalesia ile awa. O le tofa ala vea na whai mafonga o finao e mamoli le whaamanuia. Ai o le mea lofa whaapitoa o lona to'o e tauto o lua I le ngānuenga. Ma whaaftai ai e le taitai I lato uma na whai sao I le whaamoemoe peitai. O le sauninga o le whaaunga I whaapa ia I le tofinga Aki Epikopo I le tau le se fulu le tai au le so. Lua o au kuso I le au waa. Ua ele ngata ina o se sauninga pa ia ai o le mamalu ua whaatumuli ai nei lea fo I tu o le motu I upolu. I le whaatasi atu I ai o sui o le motu whaitu la fono o Samoa o tōlo pō mo le stofi mo le freile ona o le whaamoe le nei. O se tofinga I pe on sauno o le palmia le fionga fia me Naomi mata afa. Sa nofo ta talo ai le Kalesia mo le lato tofi ina ua tu ua le malo le fionga Archbishop Alapati Lui mata elinga ia aperila o le lua o lua tolu. O sa o le whaauunga e whaawa watu le freile atai au malipotia e le talamoa media o le se fulu I le tai au o le awhaatino ai ma taitai ai e le fionga le Aki Epikopo Mosese lana sauninga o le misa mua I le malu St. Teresa Pastoral Center I le au waa. Ma whai ai whaafiufianga al vaenga talavau ma whaasalalau tu usa o ai le talamua na sauninga I lunga o lana YouTube channel. A opisi ai le Kalesia Katoliko Roma I Samoa e whaau le tofinga mawalunga o lona taitai. Ai ufa apena foi. Ona pisi ai le Kalesia Sistak. Aso fitu Samoa tuto tasi California e whaafeiloa I ilona ia fo I taitai mawalunga. Ua taunu ai California le taitai le Kalesia Sistak, Samoa Independent 7 Days Adventist Church I Lalulangi, Pastor Willie Papu. E whaawau mai I ai lana tala inga whaavaloanga, o whaasolo I whale sao lana e Kalesia Sistak, ina ua uma mai lona whale saa, ile taulanga o apia I sa leufi. Ma papati soi nai le whaitau se lau o ilatou, ua talitono I le sapati, I le asolo na fitu po le aso mulimuli o le vai aso, na malolo ai le atua mai ana ngāluenga. O le taltonunga lea Pastor Willie I whaalinga o le toia fio mai o Yesu Kiriso, o le ava ai le tausanga I lua o lua lima mwhaasolo tuai, I le lua o lua o lua fitu, na whailo ilo po o science, o lo ia whaamafaila na launga, le mau mai le tusi pa ia, e le ilo e se isi le taimia fio mai a Yesu, peitai o lana mau, vanga na I latou e filifilia e le atua e latou te iloa. O le isi mau o lo una ia pea Pastor Willie lana launga, e le ola se tangata I le lotu po lana falesa po lana e Kalesia, ai wana o Yesu e ola I le tangata. O le tala inga whaavalo anga Pastor Willie, lea ua o mai I California o taunu uai fo'i ma le au malanga, a le talavau mo Yesu, mai New Zealand e moli mawina le whaamoe o whaalau iloa whaavalo anga tolu vai aso o whaanga solo ai nei. Ma o le awhasili sa o iai, le tato Watamua News, I le winga tonu lava, o ana valo anga ua whaia nei, ai o le tūsia, ai o lo tūsia le tūspa ia le iloa le tangata le taimia fio mai ai le whaola. Tala tuli loa, o lo whaanga solo pea so esu enga le mafua anga o le muai o le whale le sa tautua mai ai le Strickland Brothers e le va o pe senga ma le pea. Peitai, e to lua na lipotia le sui o le SETV le sunga ngana savea manuia. Na whaina mai ai, le au whainga ruenga le pulenga o fuimu, ma vatu le whalma imto tua motonga fistinga. O te a leisi ina ua manuia, ai sa tau fia ai pea leisi o le au whainga ruenga lava. O tua ia le ma losi o matangi o le tua oloa, na fisosani le sosolo le mu. Matau mawhai le au whainga ruenga ai tau fiofi ma wha atontonu, Leono a afia yo a inga mpisi nisi lea fo I vai a ai. Mai le fono le Parliament le vai aso nei lea ua pasia ma wha amau ni ai le CB o lua wha po le pulenga o loa au inatu I fafo le Samoa Export Authority.
E ui ina sa iai fo ia tunga lunga i lea tina e, ona popolenga ne i le lava sa palai o loa Samoa e whaamalia i le fo ia tina e molona wha awawina. Ai o lea tina e lea, na tau la muaile minista o wha atu anga mwhai ngā whai wala au le mali e toa pulai tai vau, na ia fola il tanga iai il wha o ngā leo whanua te tele, o le malo e ati na e mo le sapalai ina leo o loa SS. O le whaafueina o le si le Samoa Export Authority e pela foi o isi vaenga mapule ngā le malo. E iailo na lau whaatonu po le board e ngā lulu e whaatasi mamta ngā lue ngā le malo. O le aunga o se tau mawhainga le tu i titi ai to pe alu i fafo i o loa whaatau mai ai wo o i le biliona tā la i le tausanga o lo lātou tau. E whaatusa i le 30 miliona tā la e maua mai o loa whaatau atu i fafo. Ma whaaftai ai e le fionga le pāle mea fia me nao mi mata afa. Le maota i le langolongoina o le mata upu a wane ilunga i lona tūlanga whaatopetope. O le fionga le sui pāle mea tuala Iosefo Bonifacio. Lea ua whaalauloalo i el pāle mea fia me nao mi mta afa il pāle mena o le vai sonei. Le tua tu lea iai e na te whaaua wina ngā luenga. Ma le kāpeneta ai o whaipule o le pāle mene o Samoa. Ina o le amalanga atu le fionga fia me whai masui o Samoa. I le fono a tai o malo o le Pasifika i le aso freile nei. O le fono lona 5 sfutolu le a tai o le Pasifika o le afa atali malo ai, le malo tupu o tonga, ma i le aso lua ono i le aso tolu se fulu au kuso. E tai fono ailo lato pāle mia, hua kave mei liku sia o si soveleni. O le fono a tai o malo o le Pasifika e tali atuai i ana mata upu tuua, ma mata upu whaawa we atina e ai ana whai ngā malo, ma lato watina e ili lumanai. O le sfreile nei le tuai, le fionga le pālemia Samoa mo lea wha moe moe. Peitai, wa ia sauno fo'i i le awhiai o Samoa i le vaisa nei. E le asia singa le whailau tusi au au a malo au whatasi le Secretary General a le United Nations Antonio Guterres, ma le wha moe moe, e malanga atu fo'i i le fono le ata itai o malo le tāpulenga le vaia so fau. O le whesau wai o whina ngalo wha alia wha atau le tula fono. O le teuteunga o le whaavaelua o lua whao Samoa ilo na whaitaunga whaalua le vaia sonei. Lea ua toi tu otuai i lea songa fua o le vaia sofau e whaawau iai. O le tulafono le na pasia ia te sema o le lua o le whainga malo o taluai. O le tulafono lea ma le tulafono whanua mswafa. Ma soli ngā tulafono lua o na awhiai le tu tino ma vai o le whaamsinonga. I ona tulanga wau te tele e au whiai le toi swinga o le whaamsinonga. O Samoa, ai mai se le whaamsinonga o whanua maswafa, ai o le teuteunga mta whaioim puleanga, jurisdiction, ai o le umia o tō whinga whaamsino. I le saunuanga la valea le fionga pālemia, ua savali le tolu tausanga talu o na whaamamalu lea tūla fono, ai ai vaenga mana umia o na toi whaalelei, ai o lape mana umia ai o na toi teuteu, o ia vala whaal tūla fono, e patino i tō whinga o whaamsino, ai o le whaamalolo, ma le awa esea o ai inga, o tō whinga ai o totongi. O le aunga ia toi whaafo il whaatulanganga po le structure o le whaamsinonga, a Samoa i le tūlanga e tatawai. E oina whinau mai le fionga le pālemia sa iai taluai le sunga tula epasa i lele malia le ngaoi, na iai fo i le fionga fia me i le whaataltal noanga o lea lava mata upu. Peitai, sao noa fia me o le tūlanga tonu lava le nā, mafuai o na whaavavae mai le kāpeneta, ma savali ese ma le whainga malo al HRPP ona o le mata upu lea na tele i langolangoina. O te whapea teu ngā umana iai, na matua whaia mwhia mea e le i res, le mela lea, o le tua so o mai i, whapa ke ea i ngā ua mai kula whongo i, a sa i o al kapeneta i o le ruafe suona. Ia, badi sa noanga fo ia tai o le tuangai. Le ai, tata pena lava le tūla whono. I le tausanga leo le wafelu sifut. Ia tatia ia o aina ioe o aina le a le pine ali o lo le langolangoina o lo whaamawai. Whaamawai mai le kapeneta, whaamawai mai le sui pālemia. O le loloto lana, o lo te te, ma lo le talitonuina o le tapenanga lana sa whai. Mwhanoat. Ia, o e voi mana ia lau fiona le te tele tuangai. Ia, o le sa fe so fa ma vai mai. Lau fiona te tele tuangai. Ia, o e mana.
E pe on sa no le fionga pan mia ma o tolo tuai i le songa fua ta wol manga flaflafo inga o le faitaunga whaalua o le fo imta upu. Haftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoe fo ia.